megalayapost.news. Kajring kenduk lang jong kirang ba balang Katolik kalalong sisya kabasyongkun hakabaki hajar ngut kipaj ba riunget jong kabalang Katolik na kipratili ki zone ki bahaba po kasilong archdiocese kilatu chagani kalempung kabalatip kum ka annual meet kabakat nyo jong kasunjok kirang ba Katolik silong archdiocese ya kabalapenlong ha Assumption Church parish nong po kabahaba ha ka zone 6 ya kate kajring kenduk lang kisunjong kiseng rang ba Katolik silong archdiocese kipa riunget jong kabalang Katolik kibanajan banajngai kilawan bansak hilang ya kini kasngi na kabay Shimatalang hakajing syakri mas hakabau Archbishop Victor Lengdo kum kledo kabalang Katolik ulayo benterwai kamas bakhu hakajing niseng kabaningkong ya ketika lempung jong kasenjuk kiseng rang ba Katolik Shillong Archdiocese kaba arsngi kata kakatnyau berkat pratarik uyayong lapenlong halor kapang pedeng tungin sengutat bende ya kababha ladang ngimle swai hakaya kababyang ngin sayo ialah kabainong kabala pensyong nong rimleng ba kagolatia kalnong kabanriu kadkot kabakendai hagani kajing seng nalor Archbishop Shillong Archdiocese Victor Lengdo Aidon Langru da Bishop Sendrop Shillong Archdiocese Bernard Lalu Father Peter Imle Parish Priest Nongpo Parish Father Andreas Parian Spiritual Director Shillong Archdiocese Ki Sister Ki Brother Kinong Ilam Jong Ki Zone Baper Lembat Ki MLA Bat Ki MDC Nai Ki Constituency Baper Habakuran hakate gajing kenduk lang jong kirang ba U Bishop Victor Lengdo ulong pidai kirang ba jong kebalang bat pidai ru kirang ba kiban syakriya ke imlang kesalang balada senjor kirang ba kan senjor ru ke imlang kesalang ula keran ru halor kejinglong kebakum kirang ba kidi banlong kibadon kaburom bat kibayareng ti yaladi nadu kabam kadi karyam kabek kaya kayeng katibriu tiblay balada baro kirang ba kilong kibarenti kumta kiway ru kin burom yaki bat kini baro kidai kikam jong kirang ba Bishop ula keran ru baya baro kirang ba lakhot yaki ban syakri kumta syakri ya ublay syakri ya kabalang syakri ya ka imlang kasalang bat syakri ru ya ka yeng kasem bat kirang ba kidi ban ai ka jing syakri ka babha bat ka jing syakri ka badai bat kidai ru banlong ki baslur ban syakri ya ka jing sisya Bishop ula kenturu ya baro kirang ba bakin yalam yaki kam ki babha syaka imlang kasalang kenang ba baro kintip ba pidai unong bur jong jisu bat kum kirang ba ngimdai ban thaj ban syakri bat ban le bha namar la da thaj ban le yaki kam ki babha kin sawan lan syom ki kam sendiri. Ban pendak biang yang kayeng kesem japi, ban ai ke ban tadi, ban ai cintengen, ban ai cintenmen, ban ai cingie. Kayeng kadang kam hai pirang babi, lalu kami keroi pilih kata kat long kaji klaim kalau ni long sem kami. Kapan pilih pirang bah kabalang, pilih kam kabalang. Bangkit banbalang yang kekam jauh kabalan Kebangkit hapinnya yang diberi berok Bangkit yublay Bangkitri yublay Kabalan Kapa cekri lu yang ajak berdiri cengi Tekini kirang bahi cengi Dibaca keri kan kejat berdiri cengi Kamlong kebesuk Hendak nak iklan kirang bah Keimang salah lalu kesinan Bersenjor kirang bah Senjorok emang salan Duai bakas kek cemi kan klan Dan bagi nu yalam Ba kekrik cemi Dan nama kata Berapa biye Ketpok kebiang yepi Ni duai bakilong kibatuai bakiak Ye bakemen besok Kawai pat akan dikepong Apa penong yepi ramba biye Kide mengon kiba disiplin renti ilangitin Oh nanti pakai long lupa ke berhenti, ke disiplin lagi. Hakabam kadi, hakayam kabek, hakakian pelek, hakaburom kakor, hakatipri pelek. Long kita disiplin lagi. Nama ya kirang ba balong disiplin balong reti, baru ki burom, baru ki ye, baru ki wa. Ya kirang ba kekri, ya kirang ba balong disiplin, ya kirang ba balong reti ikasingem kirang ba ki balong reti ikir popabian siapa popabian ikreika ikamai ba ki ikaying ki ya kiwei ki yo play kata dengan kam jo kirang ba jemi ba ke moto jo pi ka ba sunat ha na ko je pi ba ye ya no
yang play nado kada not nado kada sim jingwa ci pekat japi bukan om kagum jong try kitab Deuteronomy reu makanya ni bagi yang play nado kada not nado kada sim hoi kelap siang naya kita syu bagi yang play kata di moto japi kabal nak kau depi ban syakri enu Syakri ya kayen, ya kikun, ya kapalang, kemlang salang. Syakri ya uplay, syakri ya kiway. Baru dirang ba di baim hakai ki syakri. Lagi tray sarkar, lagi tray kugya officer ban syakri. Kini nosun syakri ki syakri. Kini ko jami rohani ki ba syakri ya uplay ya kiway. Baru kerang ba demi berapa itiban syakri bha nakani kam syakri sampai pen yang pen ya kayen di kemlang salam ya kasinau katau ya kabalan syakri kenapa kata ini ba kabalai na kamato tapi kalau banyak ya Allah ke kenal kau hukum makatu jeng Yesu kadai kau first priority juga cinta demi kum ikum Kristen Matthew arto kilek emang kata banyak yang Yesu banyak kum Kristen film pun Yesu pilihan kata orang yang berapa kajian apa ni beli penbor, diberi yang ini penbor itu beri mana? Niama persetu ikiwe, bau Yesus dia beli unang kaem unang suspa, jangan kebanyakan jauh kini orang lain. Kata mereka beti ini jarang bah banyak, kata itu komodo seperti banyak. Ialah ayam, ialah asnong, ialah ikan berkawai. Ialah dia kecimha, ialah dia kecing play, ialah dia kan jingim membahas japi dia lusa, dia kecing, dia kekam japi, baru diberi fitip, bagi dia bilang bocor Yesus. Kedai ini, bagaimana peleng japi mentang silo baskenan, wat non thai ban lebha, tak sukai ban lebha, ngilang ngop hanya kecing silo baik kerja. Dia kata sekarang cipit meski nama ketangan keren itu. Wat dom thai ban lebha. Kalau tiada dia pindah. Lebha hayeng hasnong imlang salang ha kacim gapi mana kasih. Biasanya orang tim play berkasih bahasa tenang. Kebai cimut jengi. Jing pada beri tuang kasim nabi kamjok ya apostol. Harapau Petrus bagi sinran dong Yesus di bawah ia kecing kiri ia lagi apa yen nama kiting yang pernyam joki jayu padi haden bau Yesus lami pana kajingnya hakasi Pentecost umasin play mawahia halo joki bak kesan now Petrus batin bari ini upo paiba Ukraine yalap yang akan play baru kata buat yalap yang sekian Yesus dan kacim joki megalayapost.news